Talofa lava Samoa. O lea ua taunu mai I fale o loa le tasi. Giorana jalofa lava Famalo le soifua lau le lei Famaruia jafoi Ia le lei vai aso le famaratuina na ole ngangana Ai renga teile o tu maganuu ale Ajunu o Cook Island Pole atukuki Rarotonga Ia ele lei foi vai aso Ia ma ufa malo tua i leanga le lei o le tua Ile taliu bai foi o le tātou au auranga I whao wina I le fiafi fo I le hasalua aso mua o le masina o au kuso lua afe lua se fulu ma le tolu o le masina lona valu le dei o le tausanga I le savaliga fo ia maise o le fita I tunga si o tātou watiru whaatalofa ofo lofa ea ma o whaafela I atu malo le whalau malo le whaatotoa malo le pale aro fo I le tauatai ia ele ngata o ngā luenga o lo te tofi ai ele tua e ala I vala awina ngā ruenga whaale nganga o ngā ruenga I wharewhai ngā ruenga o ngā ruenga tū maoti o ngā ruenga matanga ruenga o le malo ngā ruenga I lunga o le vasa ngā ruenga I le lau ele o le vande monimo o a uma ngā ruenga o lo pale whia ngai mo le tātu wajiru e o le tōua wauna fo le o siata wharebalu le fo use e meruga o le tātou fola nei pe au mangaru le ea tātou te Talanoa mo tātou miritino murumuru o foe ia wa foi mata upu meo tutupu sa tutupu o lo tutupu ia mani vaenga foi vai e ono tutupu wa foi le lausirafia male fa ba wa si tātou tru I le amatanga foi le dei masina a o tātou ia I le amatanga foi le dei vai aso o le aso lua le nei aso mua ioi fe le alua ri o masinga maso makausanga a o le vai foi o le wati la towia Matua vave lava. Ole upomongi lava na ele misiala utala le fatu le vave le taimi. Ai ole upomongi ke lote bori mowina. Nga e maleifua e lava le tae au pe fa pengela o ele te no fufale fa te tainga. Nga e maleifua e le tae au faile ki penga le luangi au so fu ile le fale o loa e sau e ko ruaku ai o le taimi utas fu lua. Ioi. Ia uma e nganga whailau kuka o lea wauli vai ainga o lea uli ai wo orkai me koe piki e whanga waonga. Tua I vave lava. Ia e ui lava I lea suinga matulanga ua iai. Ai eili taritununga mau tutu o loo manuia si o tātou waturu o leanga le lei o le tāpa au sili le langi. O te o fo lofa tuai ma o whaafitai e tufo I le to tele o le tātou waturu o ila tau e mori ta ia le lei au onanga o la tau e fia e tātou te va mo tātou taritari e o I la tau fo I la tau te shei na le nei au onanga e walanga o ngei fo I onga po a hirga kai o so mai o le si ka ngakasi I longa o mea fo I e whawewesi ia o le si tangata ale ingi isu ale esu e fo I le whaapea e lakuru dunga I whaale fo I le ingi meongi ori whawewesi fo I le ia
ke ala ia le ware fia ai a latu loa e whaalongo tunga I porokalame o lai whaamalie I nailo na ita I listangata. Ai vaile e top sharer kakaranga e share. Wala ngai whapenga e pi whetang ofisi whaongana I porokalame. E tau share tuailo na le fia listangata aua ko ke whaia whapenga ka ko porokalame tantou. Wo mapa anga whaali lava lo oe le lei ma lo fia muri leo unanga. Pe whaamalia I ngai le mea ngai ke loko iai pe le ai a whaia o lau masani tango share tātou porokalame. Tango e share tātou porokalame. Like, love and share. Ioi. Awange I whakarikingi le whainga o lau share. Ioi e whapenga. O le si tangata. E le fia share. Ai tau atu loi se befo I le peise sa vali po se porokalame lai whaasoa I ongo ka ua kuailonga le fia I leskanga. Ai vai la. Oi lau kango share. Mangaya ke lea. Ui o lea. Ia, a talofa mo folo fatu. Ma lo le pale ya tau fo I. Ia, o le fo wai e papa au rungo di tanto porokalame po le alava le wall of shot inga o lo e mafuta mayai. O lo e whao ngai nai le tato o unanga. Lunga fo o le tato YouTube channel. A mese fo le tato Facebook live. Fatalo fatu asiata mo o tau le nei vanga o le viafi. Samoa le tunu tofi. Io ele sia tunu utaliola. Tara tautonga ai tara tofi Samoa. Rono winga la o tofinga wata oto. Pailango, wata oto au se alau. Ele to ya ufrai na isa ufa matelaga de vang o le fiafi. Ia ai a fa mapu e maunga. Ia ele lino van wa fo Samoa. Ia wa le mata isa wa se ia pa ia na le ngai tula la te falembo na te wiloi manu o malo. Wa umono tofi wa ainga matama mo lantu ainga o nofo ainga we ainga o papa. Ia ainga tupu ma ainga na tafaifa. Ia me se ainga na ile intel malama. Fatu lo mo wo follow fatu ia o pora pui ngala vale atu mo mapule I tu au mala te wa ai ngali tai ma le va au fono ti mana tu lea ia tato we vai mafusi le fa o malo mo tato tara do e lungo le dei porokalame au mai au vatu ia tusi mai pe ai se va ngai te fia fa so ai nga ta fu lea ia o disio mata upu e tato te fa so lo tele o te o follow fa mo to e fa talo fa tua ia te o to Feo yo le tala le lei, ia oa maile ngā le tua. Niso e kalesia o lo usu fono, nisi fato a mae ani usu ngā fono, o nisi fo yo lo tapena usu ngā fono, o a uma tūlanga whapena, ma lo fai o le faiva, ia au na titofi e le tua. Whawhengai ngā o lo tautua, hei le ao ma le po, tau suina o le ipu vai o leola, to tonu o nuu mafio anga I Samoa, atu nuu e mamao, o a uma le atu lau ma ilan jau o lo tala I na le whirangalo le li. Ea au te fia e whaatalofa ma o folofa atu ma lo lava le soifua maua ma le langi e mama. Lungo tātou porokalame whaatalofa atu se o tō whine a Sarah to vale fuimono ma le tau tonga. Ioi, ma futa mai foi Australia. La foi lingor kako fashion foi lea wale jau le ia te loa tasi le dei tamai ta il to mai foi le sui. Ele ngata foi la o te unga ia o so situ ai nga vaenga fa penai le teu wina ma le fa la le ina ia o lo tino ai me se foi o la I talo fa toi malo fa teu tua tru tina ia e mala ino ese ia ma le fionga a fali le mafuta mai ina I Hawke's Bay ina ipia le vang o le fiafi fa talo fa tu ma o follow fa tu ia I le ne fiafi timo fi to le fo ma lo le soifua manuia faatalofa foʻi le porokalame I le uso ia au nese Kareen po le suga ia Stefano fea lea ua kaamino ai le kagaloli le kaimina kei ia manuia lau foʻi le dei afiafi faafetai fo mo faamaliaga suga ia Pauli e mafuta mai fo le vaga o le afiafi regatai leo e filio ia ma le suga ia Susi a zuenga faafetai le mafuta mai le dei vaga o le afiafi le uso ia I fale sei ngā foto lima le mafuta mai fo I rungo le porokalame whapea la le tofa fatata manti le lua po le sunga tu I sa mau ma le tausi ma lo le whatoto le mafuta mai na I sini Australia Roosevelt Poloai le mafuta mai na I watching from Spanaway Washington I Amerika ma lo lava o to umoro mafuta mai Amerika le divanga le viafi fa malo atu proclame ina o se fulu minuto o daily July 5 I le afiafi matou in New Zealand nei
Le talainga ia fola sa juala le mafuta mai na I Naipia ia fola sa le fonga o papa ioi ia sio matou I tu malo ia po le fio anga au le le fo le frelima mo tele sala fai Dus Brothers tautua manuia asiata ma proclame tau mafuta tu I au Kilani New Zealand God bless Dus Brothers malo lava ona sa il devanga o le afiafi fale na tapu malo le soifo mruia atalofa o mo fosia vango ke say hello ina ia o ma pa anga mai al tato programa fa talofa isi o so ia pale malanga mai Christchurch or kam fain kalinge ia tama tuai o le proclame le unanga le Blue TV ia o sa working ki maori ave apale ave le lo ave ese tu mamanto Bluwave o fiera le uto e mo wala va no to e si ko sa ko kilo ia inga wenga fo isa io sa tua e me se fo o la si normal o fiera fonga li pule po fata alole se fo bruia io te no le lo mo tu mo le mafuta mai le fiafi levi suesi mar sunga ya malia ai ulu fa taile mafuta mai le fiafi nga taile o fale na tapu mo to uma atalo fo ya povis salaki le mafuta mai le vanga le fiafi nga taile o masani dala enele o folo fatu asia tabo to le nga taile so uso le fianga fo ti lui ke le ko lio after mafuta mai ia nga taile sunga abu buia farani ba to maftaga ia minga sele ioe teine o le batamo le ala as pe so uso ya fa minga sele le ke vai ko lunga ia nga le fo sa o pe kilo nga o me foi le wai ioe fa mai vai a pe kilo o lo ingoa o senge wefa le o wefa io talo fatu ile fionga ya tole foa falminga sele bale tua le mafuta mai lo ia ile ai da foi ngor ko ai le fa ngor le fionga sa fa pito io ai foi ngor le ai o Hawke's Bay o Hastings le wa ile fa penga o Hastings io o le ai o le ia a faia ia se lenga ke manko ngalanga ia mana tu pio mangele ole ayo tangata au le lei tala vota le nia masiampini iyo o papa toy o lo fanua ole lo fa wala ka uma linga vai ka ko fa penga ole fa ko fa penga o to le a talo fatu ile sunga ia petelo milo o por fionga ia ainga le mafuta por rivanga ole fiafi ia nga tailea o Yosefo le sa Johnny ia ma to mafuta nga rivanga le fiafi sunga toa Brown mafuta boy por rua le lo mua io ia nga ta fo ilea ole so ia talo fai Nico ya mavai ho mai o lua wa long sa o nga ngor ka mai wa long time ko Eric Falevalu tumapu ya malole o sa livanga o le fiafi a talo fa tu sunga ya Daniel to pe na ya ma to ma futanga mai se foi to tele la volta to ngor proclam ya o misi ya ku fo ingisio suafa ya o to te atu matangi ma to ioe pobole e alo wa ko e o lo atu o do yes o afi mai ngor man to YouTube channel ioe tua ma to vaenga fa talo fa tu Amelia nga tai leo melu ia Herman Court mautu malava malole ona sa il devanga o le afiafi ana tongia Ferretti Peter fa malo sirnga ta foilea ia o le sunga il tam fengeta ia keni muripol ole wodi o le fa aso e sa ole wodi e rungor Facebook a taro fa sunga ia Davita mapursua io o lo poronga nei il sunga fa fianga ngamal fa tua ai se fa kala oi fa talo fa se uso ya sia mani to filau mani o mai mani pa wala le ka fie fa pupuro ngo sia mani to filau ai ko fa foi mala u kala le wori o le fa so e sa le wori ngor Facebook o se kaimi i mai la ka io ka ma sa ro salo io o se kaimi e tau mo moe tu le po i ro ke von i foi le ngolo o ka ngo
o Lawrence Maanaima, ioe, Rolani Leota, o Tautua Polevia, ioe, o Kenny Muripola, io la wari ia, o le makuafa, ai longa i momoi. Jackie McCaffey, ma le tau maafutaka nei vanga le fiafi o Folofatu, ma se sunga Lucas, Kolita, Ioane Went, ma lona mafuta le vanga o le fiafi, ia ngata ilea, ia o le sunga ya ti, sili tu, ia vi i fa so tau loa, fa aftai mafuta le vanga o le fiafi, rungo le tatou proklame, ia fa pe fo ila, ia le sunga ya misa, pida anai. Now, I let move forward ma tatou atu initial tatou update ma ngai or mahanga ku fa so ai. Ma ngai or ka fa so ala fia fini. E fia momoli atu ia lau fa malo o mai ale langi tau ma la e yo le fionga le li por sili le tatou Bluwave TV, le fionga ya anai. Martin anai por le fionga ya fui mono nga ftasi. Ole asora nafi. O vai ko isa mo o le wa amatale la e o le to fava ai na forsa. Ia o le sui fa sala la o le tatou Bluwave TV. Waka okora o kama. Ioi. Nga o le sunga ya por to fava ai na forsa le ua fa ta o to lielo na la e langi tau ma langi malofi. Moli a jo lo fa anga mar fa malo si au e kanga le e markiusu. Ioi, ma le oi matulanga uma. Ai sa le palau vale. Ma lo si uso, ia, tu lo fo suafa. Ia, wa fo ia le fianga yai, ia matinga ile talina o le au. Ia se i kako akula ile finangalo sunga ya Ferretti. Ferretti pita fa malosi apu ia faonga e makou o mea kau original. Ka fio la e ka fio. Samuelu na sareta tali melei ma le to atele o tolu ngal proklame ma lole ono sa ile dei vanga o le fia fisunga fa fe ngai ya pasta Yohane tamali ile pua ma le faretua mo le tolo fanga asiata e ate o to ma le proklame le dei vanga o le afi. Fa tele la vai le tatou Tasi Market major sponsors sunga fa fengainga very tole form for tua ya Helen ya nga telo le unanga ma tua dato fa loi Messi I na West Auckland ya le vai le fionga le sa ma for tua rupi bodi fa malo ma nga fa tele nga telo tato I na GI ya ile to fine ya ana ma tonga ya fa pe voila le fionga fa le tane ya ma for tua na I Papakura ya ma tato o unanga fa o ngā tātou o nanga le Tasi Market ia wau fa taunga. Pacific AC ia ngā tafo ilea o le Pacific 40 ma le talofa voucher. ColourShops matafele ia pe fo ila le Maota Samoa Service Stations I vaitele Samoa Tourism Authority mo mori la fa malo ma la fa afitele e tusai o le lango suaina o le tātou proklame. Ka kwa kaku malolonga le a fo I mai. Kako me ia kure eskengi le la vaya maria ia ai o sa onga le o tangata so anga ka kai dungo le awrakili pe mai ata tu fa salong fa pesinisi Talo fa lava Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market ni usila nei tantu o loa o me tau lima SS mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula ni fo titi fu mo fa pe mani fo oti Maleano no yo nisio me tau lima SS te fili mo yai ma fo ya tantu tau ma fa SS mai Samoa e pe oia ula ma fe fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala o le numero lo o lunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lunga na Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga I lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala I atu no mau. Samoa.
Taila Fiumai. We will see you again. God bless. Jebela watile o lua se fulu biru tau tei le tu la lima le tau tua wha wala Bluwave TV le vanga la fia le umonga ufa la winantu ya le fina ngalo le sunga ya Ferretti Pita. O apu ya wha ngai matou o mea kau original. E sausa o a mai la au wha ngaloa. Au apu ngai laku isi pikongu o ngiusila o apu fo ngai e ka loke solo i lima. Ya walelei la Ferretti. Iyo ya ai lau ko apuere kau vo ilima e kau ka linga sele me are akako ya nga sa oi iyo ai va pe te tango atuloa ya langa ngai kau ai lima e te tango atuloa fa faki mai po de tau mai ya tu lo fonga ya lo no winga la o apu ya sau ya mako e umanga kango feleki kau mai ku I kango ile o le lima o Samuelu Nasareta ia umakanga oku ia malelima o lo reta ia male ko akele longo inga ho mai la o savania ku le fase fulu lima ia hands wo o ia ele faina malo lava lo sa I malo foi fa tai fa pitoa tu lava ila jo lo fa ia nga wenga le nga wenga fa tai mi o nga waka ko masangi le ngana le o nga wenga kau up ona pe o original nana la ina mafua no mai nga aole ole ngoa le lava o nga nga fa vai te mi wala ngai le ngata ila tau o mai tau le apu ole moli kiwi ole spalakasi ekipi ole melengi ole maukengi wa malava ole vinge ea o isi o mai nga nga fu I fasimanu ma va nga fa pena e to la lo pulo ma moli la fa tele ole te mele nei ole fa nga solo ia fono tanga po se workshop John Waso ila Loi Christchurch e tu sai o tu langa nga lu ka fa pe taimi ma va noa ye tu fa mai to tele o le kele ala o kaimi o le tele o taimi e tele ai na pe na tau le pua ma la fo pi fa se ai I tu langa fa negative fo yor nga luenga ai o la wi tala e fa fetaia ila to o lo fa maoni pea ma o la tu ave ai pea le yo nei nga luenga a wala nga ma fu anga le fu anga ko kele mai ma to tele mai di sitanga ta auto fa mai Pacific nga te lo ta to mai Samoa ma lo la ya to malava le ai fe ngai ma nga lu fa maoni ma nga lu ya pe foi la o io se o ne fiu le to fa te vanga Filimaya malala to fo team to tele ila to woro ila lo atalo fa tu ile songa le pese au le to ta ua io to ya mio le songa ya sai a Frank Sola io ya ole me ale ngo fie kama pese ngai e ke le kai e mawangi fale ai nga ka ngaka o kamai e umanga pe pese stage ke kele fo ie ke vai e pe pese ai e fe ka ngisi ya ku ke ngeki o isi ke ngeki e ka ngofi ka se ila ko se e ka ai fo ie lu ngor stage io o isi ka ngofi ka piera ko vali lo ngu ai pi o lo I vai o le wadi ia o isi ka se ila mata fo ie ai ka peki ai ki ngor wadi ia ai a o nei ia so fa iso or va ia so ma kama ye le kai fia o ai ngi fara inga kaunka io e ke maua io tara e vedi fia ai suron pankeki amalo tu ai ia ile au pese malama io o ke kamilo ko fo ia o ka fa ka usa ko nga ile so sa kami mai DJ Davey le sipiko ai fa of yo fi mai la ka mo sa ia Frankie le sipiko lai mo ke ka va mai ke po ai velinga malo lava mo ia te auto uma to farma to faiva ia sua to lo wena lo beti ia ai mai se foi o le falelu o le to ainga ia malo lava lo sa o fele o ia ka ko ai mai se u ka makoso ia fio nga to le fo ma sunga la audi po tu sama fa tele ia ai le nga nga fita me se foi ia o le fa tu funga ma la fo malo fie ni so ta to tu funga to lo wena maleko ia nga ta foi le su Lawrence ma to tele ali se o to tau le ta ua tu o to suafa
malo lava fai o le faiva ia te o to o malava ile nei vanga o le fiafi o le tatou update mo mua o le son na fina ia se fa la vela tupu mai i le fiongolo lo vaia la fo wailunga le atoanga anto o le tatou story le ia i le page le tatou Blue TV e fai ona e alo te faitau ato ai ia i tatou o tonga mai Samoa ai o le whakaua ia te o le vaenga le nao e le whapeu te whai atu ona o le baulango mausoi fua ai se mea mana iau te whaataua ina ia te o le vaenga le update le mai Samoa e pe o le aungalo le tatou programe tatou te tala noa ina ni tele o tatou o keise se mai se fo i o tatou update mai Samoa nga umalava ko e alu lava le tangata lea le tau le aposia li lea nga la vea ai si tamai tolu sufitu tu sanga ma mawai lona soifua ko e alu lava ia ko e turn in ngaia nga umalava ko e alu lava ngaia ko e turn in now ina ua fai tau ma develop mai le story lea ina ua fai tau ma nga la vea lo si tamai lea ia nga kausa ili le avkavali ngo fa pelo ma fofau isa la kau kupur melen kupu fo ivaikeli la tupur melen tupu ivaikeli mana tufu e kau ki oro le melen la ver ka vale o Samoa e sale ai mangi cases fa pe fiu e kau su esesi le anga ia lo taritonu ngo Samoa e matau mea uma ile ola matau ile atua Wola fa ke siango ko ngor tatu tunu o binga la utala e peinga o kupur case foi le vai tele kire ka wala ko le ango fale nga case na wo to silfia o mai le so o makua paso le ka usaidi e uia ile tele o le tala sala tua matala au vaku au mai ma fele solo le makangi ai i records la va leo matua paso su le ngala ve eska me ki fenga foi le na vai tele o le case la leo tu la mai le sona nafi la vea isi ka ma korsu fiku ko sanga ai walu le ave ka vale lingei wala ngona lo na le sa oloto wala ngonga ia lo ngale sa oloto pe ka ngoi fu fa ma ko e alu le yo ia ko turn in ngai le wingo le na tala mo ta to ta ma tu manisi fo i ono wa ko e alu ia ko e ka o au e ele fala vela venga kupu ai e ise kanga o so inga pe ia nga ska male le o mari now la lo ya au malo la uta fia o le tatou update la nga mo mai tono so tatou watunu e o maka ko o mai tatou te to tala noa ma fa ala utelina ia le vaenga le o le si mata upula la walunga mai tono so tatou watunu i Samoa o le mata upula RSA ia male matanga ruenga o tiute o le o sa vali le kolu vai aso ia le kalinga falo maka upula fa fe ngofie wa talonga nga ka making fa aso ia mo falo mai now o le mea mali ia ke au le keisi le utelo fo u fa so ai ni se to tele wo to faitau ola wolunga mai newspaper tono Samoa i tustusinga o le mea leo ke kilo ai e peye mali e la uva ai le keisi lea o le leva o kausanga o le ngei farkalapu o le te mai mo mai ma e sila mai ke longa ko yiki the majority of tatou lunga o prokalame nei ma le majority o kangaka Samoa ele aya masesi ele ku vai kongo la rese ele aya foi masesi ele ifayanga nga skepu mangyanga e vanga tonu o fale pa fia le nei now o le mea le pe kau mali e la ukiro e pe kau wakangia mai ele iai mangi paperworks mangi mea fa penga mangi lisi ma le kilo mau mea nga up to date lo nga fainga o ka mo mele winga la kwa e fa fonga le walanga ele tau iroe ele toe tau wa nana tia le tulanga ile tamali e ona ina le fa fia le po le foi pisidisi wa ilonga lana tautua yes in terms of kaukua polo fiki ele tunu walanga I taxes ma tulanga fa pena now
The massive question now. Wa fesiringia la ida kai mirengi. O fesiringia kele lava. O Texas ianga ka ko mafau iai male au nga whaapea o lai pengi fiki iai le malo matulanga fo ile operations in the legal way of le operating or for le politato RSA. O lea ua fesilingia umai le kaimiringi. Ia mana tua fo ile toi tau pau ina le sunga ya fale ulu a foa. O se tasi o fai pisinisi longa a o ia fo o se sui o le pāle mene i tausanga wa tuana ia dui lalo le whaamarunga po le vanga whaile HRPP. Tasi lea sui mai palauli pea, palauli se sifo ea. Onga pea ngo ka whai aku wakua ia ustrako la onga ua whaangu mela ia i kumano. Ai sa feo lolo ata ufoile le palauli whare palauli sifo. Maturang whapena. Anyways, o leo te iloa sa tūla i mai sala whai. Ele i tū palauli tū malo, one of the palauli sisifos i tū malo. O lea lau ke kiro aku le mu whalo le whai mai ngi. Ma le tala lea i sau noa mai ai le sunga ya whale ulu ma whapea mai. Lona whina ngalu. O lea e sa ia ngā i le mata ngalu enga lea o tupe maua matiute, ma whaapea mai. E le o lava le fiku aso le nga au vaku ai. E lau ke providinga mai ai mea ia nga moomia. Now, a whaapea o sau pisi ngisi ua koru se furu le wha se furu kausanga o whaia. A lea e kakaunga every year up to date le lisi laisenge mea malava e kakau o nga up to date renew consistently. Do you need more days than 7 days? Ola ofisili lea. E lewa o se fai pisingisi ioi. Paka ukia ua fia se laungi. Ele. Pa te koi kikia it's a black and white ola ofisili. Eke mo o mi afa apea o le up to date. Up to date. Afa apea o kausanga uma pea la le winga o la kakala. O le renewing o la isengi o la uka avale ma le renewing o la isengi o la registration ma mea uma whapena. Ai a whaila o lea ua waku sa o ale matanga luenga o tiute. Pisingisi ma la isengi. Whaalala vai tape ma loka re filifili le pa. E le koe mawhainga koe operatinga se i ma le la isengi. E ke le a la le ngā ruenga le i whaia. O kausa au e alak whaasoa, you know. Ia palauri sifo, whaftai lewa le vau, whaftai le tō whaia le vau, marfisosone mei runga le tātou proklame, na, palauri sifo. Ioi. Whaamaka a whai o e, you know, o tau fo i le whai pisinisi le mafuta mai runga le tātou proklame, you know, share with me, kango omi mai, i ke opa se, whaamatai e mo o mia ngei aso e fiku. Peke mo o mia le kele aku. A whape o le up to date lau pisingisi. Aso kausanga uma, peka ifia ma renew le lisi. Renew. Liquor license and alcohol, renew. O le o kika, le ore te mea uma, renew. O lai de ko inga mea, health and safety, lai up to date. O le land lai lisi, up to date. Whaamakala o ile kaimi lea o le a whaapea mai ai le maka ngaruenga. Au mai mea. E whaamaka ke mo o mia se rua maasinga e su e ingi ngā mea e kau avi. Walanga o le maule na. O le saunoanga ngā whai pisingisi lai whaapea mai. 7 days is not enough. For my 7 days is not enough. Longo winga laia kangia mai, e ile mea maali ele e kupu le valea. A ore fesili fo i kukasi ro mafau. Ai se anga le lokea ai ma le racing ai ele makanga ruenga o kiuke i paia inga watuanga i aku makausanga. Ai se anga le racing ai le maka upulea ma le whaapea mai. Mioi.
Koe foi kanga o fa ko penga. Ole funny o ia me tupu mai. This is weird. A e fesili mai. A e fesili mai a kako kalangoa nei on a relationship level. I've tai lava sunga ya si lima taulongo. Ma tau ma o ma tu ma lo pala sifo e lua tuai. Io tanga yo o foi lalo. Thank you very much for tai si lima mo so so mai. Now, o le winga leu ki fa ko ila ukala. Pe a kako fa so. Anta tau fa so nei ile upule o le ngau alofa. Ele ai a kongo ele ai a sesi o fa fonga mai. E ngau e kapungi le RSA. Ave ese mai kanga kayanga, ave ese mai le faior mele, ave ese mai le faior mele. Ai ata tu tala noa ile me ta o le va malo ngau alofa isi pisi nisi wailoala wa leva nga operate matautua. O te loa to te agree uma lava ma. Oh, come on. Yeah, fast out pisi nisi ala mai mau. Langa, it's got a legacy. It's got a legacy. E yei le kala anga o le ngei fo i fali. O le manga yei. Ai a kako ma fau i mea kau paperworks. Ia ai se vanga ngao ngi mea fo i ele la koe o ki kau kai fies furu kau sanga i le i faia. Ia ve mana ia sau malu le for my 7 days is not enough. But the question is, whose fault? Yelena? Le manga ia. E sa ole le ia. A faila ele la verifiku aso. A fai ele la verifiku aso le ua. Okay. O le fesili lai ku aku. Ai se ha ua le la verifiku aso. Logo winga. Ele nga or kausanga la le la asue. E sa ola ukala. E renga or kausanga la le la asu e mai kua. Lono winga. E koi kikia. Koi kikia. Ole umia le nga a tono le na ia po ole kaimi fo i ngai ai ko kongu neo. Ole vaenga leo ke kau avakua i. E tala noa record te mea nei o le corruptions. Now, I am, ukele o whaiakua o se tangata. No, I'm not ukele o pointing out o lima po ai. But, in order for us e ka kou ke declare ngai le upulea o le corruptions, I think we need to find records of it. Sa ala ukala. O te le agree le ko akele o isi ka ngaka i o mai lunga fai, mai la ko live i lunga o lato ma faufaunga, ma lunga o lato ma sarosalonga. Ma whaapea mai o le corrupti o pai, o le corrupti o la fai. Tūlanga whapena. I think e mautu le upulea. Pe a au mai ni record mani wha maunga. Ioe. O le winga lal na. Le la waka ko vai aku i. Ele ai ele operational. Mana tua le fo wo vai tunga. O le wa avele tusi fa se ala fionga minister o duty o ia fo i o le sui pale mia. Le fionga le sa o le ia duala te vanga Bonifacio. O lea ua avela nga whaasea nga ila observer. Ale newspaper observer. E winga i se tasi o article le ukusi. E whakakau i sana saunoanga. E whaailoa ai sona so o tanga e le te tauna iai le case lea. E ke arua la o eke sila ngai ngo vai ako sia soro mai le totele. However, o langa declare lava e le fionga le minister. Ele aisa na tala e whaalia le case lea. Lenga yes e ilonga conflict of interest my cases watu na yatu. Rono winga la wa declare mele na ele ila sona fina ngalo iai. A ele whaia fo ole iai le au officer sili. A whaila o wakura au officer sili e shut down so fale o loa. Eire mafuanga e lenga shut down. E eile mafuanga e alai ona se i low lai sene. Ioi. Ia, aiwi o lea. O le wingar ngā lea ka ke whai aku ai le mata upure nei. Anga o le uwha asolo li toru vai aso. O le si fo ila mea. O le papo lenga i le, o le papo lenga i le mata upure. Le la uwha aso aku i le si piku. O le papo lenga. Ina ne i whao ngā ina mai e le pūlenga ale RSA. Tangata nu ulau tele. Mai alo lofa i le nei fale. Ma ila kou o e already book ma kokongi la ko deposit.
e whaonga mai o se au kauanga i le vaenga lea. Leo o whaasoa tuai au bia. A e sila i ai li poki le au mai. Uo atu ia November bookings. Uo ia November bookings o le fale lea. I whaafiafianga ma sa iringa se lengi ma wha moe o nai nuu a inga company ma tūlanga au ma whapena. O le winga lal na lea leino ta whai atu talo sia. A he ia fō ala mea ma ia toe vave ona fō ia le whaafika hauli lea. Maalilia i tu e lua. Whaamalia ina ia inga o le tūla fono. Ia toe operate le fale. Tūlanga whapena. E au ngoa ma se vaenga e ono whaonga ai. Ia, nisi tūlanga e. E hawhia ai. Walanga o ngei ha mea i ngei kaimi. E uma e foi. E li lifa umalava ngei mea. I whai ngā kengi ma whai ngā vaenga e ono fina wai foi lea tūru ui me whapea. Ai o lau lea te talo. Ia vave na masuinga malie. O a mea kaunga mo o mianga whai. O le whautuanga fo ia ale porokalame ia ila tau. O lo o whaia pea le whaala kua o le whainga o ngei meo pisingisi. Ia. O le whaukuanga, wa kaunga e vave whaia se mea sao. Mangu ele i sau fo i lunga makulanga whapena walanga e au ngātonga fiti. Ai e iai aso ua tustusi ai e kaunga umai kong fiki. O le tu wala lola le fo i mone au fe pisingisi. Ia, matulanga fo e me se fo i ngei. Wa o se fo i kanga kai e ngei ni usila o le tele a fo i fai pisingisi mani se tulanga fo i nai. Ia ele fa pe ya o ia mata pia le mana ia. Ia au tulanga fa pe ma losi ale tula fono matulanga fa pena. Ole aso le na e wo te tala ina ia va no ar kota. Mo ila tau fo i o lo sa ili manuia ma fia i fa manuyanga o le kota. Ia, mara tua o le ua afe ono se lau. Leo whainga. Wa afe ono se lau mon tupu, ia. Leo whainga o tātou numera laki, ia, ua si itia iai. Ioi. A whapea lao le te whaafonga mai. Ai paule mele ke pisi ai ngai ngā ono fia, ke whai, ke su e kala. Ioi. Ma e su e mele au ngā solo. A o lea lavai ke i Samoa. Ave upe parse. A whapea foi o le te whaafonga mai a o le sifi ma le siampingi o le viri mai se kupe, viri mai se kupe, ma e wha moe tangata i atunu i whafo. A vero usua wharise. A whapea o le ke whaafonga mai ma e maua le whaasisilanga le nei ma le tātou porukalame a o le si tangata e ke whamai ua kaungkara soi fuanga i Samoa wa ele fia i a Samoa ma umakulanga whapenga a vero usua wharise. Ia. Iyo, elele ya fo ilo o iai fa mai fa finge. Elele ya le o iai. Iyo. Au na o fa ya tu le ati oi. Ke ror ka ur ko pusa ma moenga iai a. Ke ur ko pusa moanga iai ke ro pe var sukala. Iyo. Samo pe sawa. O le tau mato pusa moa le o iai. Ua fitu lima tālani usila. Longo winga. Ngā le lima kāla Samoa. E a whare ni ura o fiku lima kāla. E ke kilo ni se lau mōng kupu. Ia alo winga nā lea leo ta whai atu wapena. E tā ua i o leo o iai. Ia manuia ave ia o lou suafa. Lou to o lua malau whana. Ave le se. Ma le si mea kā ua se whakula o whaukuanga le mea lea. A whai atu lau tala lea. E le whapeo se tala o te whatuina. Le hanga sa ova ai ei. E la whatu whapea lau tala. O tau i oru ngāri. Ai mai se fo i oru ngāri i le i whai poipo. E wakua, o prokala meia. E waku sa oa, ngaka akia le i o kafa. Siaki le leile pepa lo to rua po ku siero ngo. Iyo. Iyo, Elena. Siaki le leile. Le pepa lo ko rua po ku siero ngo. Ya. Iyo. Iyo. O tilo le o tilo le apalai le si. O faso ko. You know, o ke le fakua se kala o mea mongia me o ke fakua. Ena ua anyways, congratulations initial ilanto lea ua manuia mai ma autova mai
le sa manuia mai pepa fo i fainga luenga le energy ainga energy e ye ila tou le ua to va mai ila tou le wa meli mai Samoa ko ya o pasesi ioi e no mela ngai kongi o lo pasesi ai se fatu la uta mai tala le la ngale wo kala ngoi le mele o lua le ngari nga nga fa ko peke lua fai poipo peke lua le fai poipo ai a fai wo ngo fo fai lo fa nau se akile le yar pe pala ka manga a le ka wa po ye ro swafa va aya o e mau aluma ai e ke ioe ai e mau mai me o fa karangonga ai ke sa wele o lo ngola ya ya le wo fa pena tu ioe nga olo ka lo fai ma ka umalingi o ka loi maka no la tu fa tra no nga o manto pe finger wenga tu sanga le te nei e lalo le ainga energy por pa morki ar set le fa ululu ya ile fionga le o mi ai na le sunga fa fenga nga tu le fo o le lau ke processing a uma ia le ke processing a pepa ana fa so le lau fa so ko ile issue ya ai langa ile vatua o swafa me fa penga ai avatule fa fika udi inga io ko makala o le ala uma tu e vili aku le ngor kanga ka le ala ki mai le ngumela nga saula ia sa fa kalango o le ala ke processing a ku ngale pepa le o tatia yo luma o le sa fa ia masitina ai o kilo ku ngai le ngor pepa le saule laki o le ngor kama so I assume o lona to lua o fisili lo le tina a fea ia le ngor kama ku so lon ko lua fa ku a fea ia paila fai ai fa mai ia o se ko lua o fa o okay o fea la o ia lo ko lua ai fa mai o lana usul va usu sava ya le tango tuli mai ya te sawe faile interview o pe fainga ruenga a fonga vai le o fa so ko lan tano tuli mai ya o faile interview ala nga usul va usu sava o faku o okay manga kuala o le pe pale ke laki ai e saule ngor kanga kale laki sawa ilalo masua fo lau fanga ma lo to lua le wa ke ave manga mana to for swinga na le o ye kasiala u laki ai sa o mo ko lo lau fanga o le la o ke kilo o le saule ngol ta maloa saule ngol fa na to lua ai le o mo wale ngor ka kale makarango io o fesili lo lo fa o fesili ai o le ula o le mele ngar ma una le fa ma nga ya le ka wo fa fitaya fo o mai la update le mele o le mele ngar ma una le nga fa o le o tu lia tu si fine fa le interview ai kami io le wakuria ku si finge fa le interview ai kami ele la o fa ku ro kinga o ai o ngar ngo mela le la ke fa mai ia o le ngo mela se ko rua o ko kilo fa ku o ila lo ngo ai ka o bele ngo le ma se ngo ka ka le makara ngo lu ngor pepa io o fa ya tu lo ia ma lo ulo to o ko a ka e lo fa walo fa ya ale ala e fo ilele e sangi mai la vai longa fia o fatu kalo fai ele o ya iso wingo e lungo le pepa ya te lo fa fa pe o le mo me si ko fingele ya la nga ke lo ko ngwa le wingo lo fa ya o fa ele o ya iso wingo e lungo le pepa le kusi mai nga o le ngo lo ko lu ma le ngo ka mai ki ale se ngo oi so e serele anga ya ole fa nga kale nga wai disi mera ko fe kala fu po le me nga u ye nga me le fila ko makakioki o mai lava ma ai no fa ai o fa ku kalo fa elo iso ngo ole laki le ai nga o lo ko olua a le me piko ile nga ole wo ngo fokuri mai oi e ke sa we faile interview ia pas a pas mawalanga luenga wa fainga nga matou tu ovanoa e mafaya fo inga interview finge a fa pe ranku avango e sunga fe fe a fa pe sa we e ka woki nga ngo o ka maloa e am faina faile lo to lo interview mo le avango e fainga luenga ila finge a sa fo e ka makaku par penger finge ia interview e tu ovanoa fa pena a orkeislia e sa e fai ora makaku por pengi le lilia le sa ai le ai se ngo si fine o ya o fa kurola ukala
Ia, la ta ua tu la utala na fai ai. Ia nga umai le tato movie le si tato update. Nga ukango kuwa ufa penge ia pe Pacifique ka fa penge ila lo fa kuwai oi. Ole a ele alui o e fa tala no o ele nga e moki ngoa lava. Ele talia ina ele mafaila nga ilo yeso ngoa. Ai kango ri pepa lea. A fai o rua fa ipoipo. Alu sa o ai kai. Ka o fireli. Ia, lenga. Ai, lego o fai atola utala na fai ai. Pekere fia la o ele na tawa mi o valea. Ora kala nga. Anga o kango ka fa peira lo fa kango. Alu kai. Ka o fireli le awange ia ruingi usila. Baile mai le rua pepa fa ipoipo o le rua fa nau. Ai vai la ka me nga fai. Tatu malo longa fa o programe. Pe mai tatu fa salong fa business nei. The Color Shop in Montevideo can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Montevideo. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa o au o Sivakilari. Le sui o le national mo manuriwa. Ua faenga tatele le soifuanga. Wa alua iluga le tau opili. Me tau mafa mapinisini. Wote tula iatu ia malo le national. Ma aumaya le famama avega mo e malo ainga. Palota mo Sivakilari i manuriwa. Palota mo le national New Zealand fafita lava. Tevra watile ua joy. Varu minuto jano le tula e odo le tau fa wala Bluwave TV special programmer tu te yai. Talo fatu i le fionga ya alo ten tania lutuanga. Le mafuta mai pe wedding kongi ele la kamar ngi vanga o le fiafi nga ruanga me se le talenga ya sala i vao niko lalo fau. Le mafuta mai fo ne vanga o le fiafi mo to umala. Ia lei ai no foi pengo foi ak. O ha wele ile e o tato por kala me ile ya fo ngi me nga ki fa ya kusa o le mea na tupu. Le wo fa yet o le mea na tupu. Lo no winga o le so wa mafuanga o kala ngo le mele o le uto te tala le kota e masina atoa ava noa ye mfai ma do na apply online. Make sure e ke loa o la yalu lo ngo. Iyo. Ungari le wo fa yaku. Make sure o nga yalu lo ngo. Ele fer ngame. Iyo. Iyo, ali loto. Ele fer ngame. Iyo ngame e poronga e kausire fanga uma fai fe aworo ai. Ai uma ngai de so ngoi aveli. So de. Iyo, o ingai makuat. Fe kawi ro ko ngai vai se me malo. Ya. Ai na ole tata longo na ole tata longo yo outaf. Ya ma fo tua. Ai o lo wa fa kamala ya fai fo o lo ma fau e fai nga o kamalo ai alu ia wa ile la va fo ki ngau maka o ya manga ya pule ha o ia o la nga fa ka ai o ne emisia ava no le lei e te apala o fo ke fiu ngo fie wa ye isi aka fe ka wi fa mai se wa fiu nga ka apala mai ai le fies fu ko sa awa e te fiu ngo fie ko e fai fo mai ko e fai fo mai ko e fai fo Iyo e tupu le fatu tua ile taurongolongo longo winga awore va kuoro e fa kasifa mai le ai o kali ayo ma ko wa yo fe ya le na o le isi update mai Samoa le mai tawatu o le masina le to pa uila lo le tawur pensingi so a ufo tono Samoa ya le o ko mu ia lava o to mo ila to le la to mo fai e sa ili mai se I vai tato wa producer fa mole Ryan ma Jake pe ma wale tato link le ma fa yona pala to tele ia ale nga fu se ke manga o ilunga tato wa ilikota but ole nai lunga website tele immigrations iyo
fa mo le o se le o se immigration i ke wo fa le ko fa pe mai la ia e si o le o le po o le ngo fa fi ma ko alu lungo le website le immigration le na ia i le kota Samoan kota ia ma fai fo na fai le apply ia ma ia meet uma me na e mo mia oni si fo na fa nga ia meu agencies ia o ke le sa o fe au le na me fa italia lava ia le ona fa taunuina paule tau le swa mo Samoa ia mo tau pingsingi ile nei foi masina o kuso o se tala fia ia mo le tunu o Samoa tele lava foi nisi vanga ai si ko fa foi mala la utala na le uto tele umari tatu porkalame se to foi mala la utala ile vanga le na tupu por fa la velave le na tupu i la lovaia a umalo ka kome il ka ko fa so e sen tau puto te fa so ai o mana tu a fair me ta upule mana tu le fu ma so fu ma mali we le tangata now however ole a lava le mafu anga ole ta ole fautuanga ma le toe fafangu wa porkalame fa mole tau tu na ma oe lo saunga le mu e lua kanga ka va ko fu kuanga le mo oil av kavale o oil av ta vale mo va tu fautuanga fai mali lo vai io a fa pe o se ka vale fo awor mika e or fu kwang kusa io awete mita awete malo vale pe fa pe o se ka vale fo ngai fa to a mawale leila o ave fa ko a o lo ave fai malu o fai va a fa pe fo o se ave ta vale wa leva nga e si fia a o lo walu le ma fo ma fa kaukala mali ia ko iki ha e fai nga mea kua i se mali o sesi fai mali a fa pe te fa swa ava a we ko kango ska vali wala nga ole si fa ali ya mbe mimika ena o nga ore ska ka ile kango ka vali ai o nga ro ha nga ore kango ka vali iyo ai ali o nga mga ole av ta vali les e se fo ile fainga so fuanga na ona fautu atu fa pena ya nga fo i ma to fautuanga o porkalami na o fautuanga na fai malie ma e sila totoa tau tuanga le saunga le mu e lua ko inga kanga kai ki fai ke ai moro la tu saunga le mu o le aveta vale mua fai tete le saunga le mu o tangata sava vale maisi kanga kala o la ko ka vale ma tangata le fafo atu o lousi o manga lua kau kuanga ma o soifu tangata ye te tau avena iyo le nga ile nga ka ale la via la fafu e ko la via ai kanga kai kokong ile fatamala o le fautuanga le na vatu mo le aveta vali o le fautuanga e vatu mo le tangata le la via ile ta vali tu lo foi po o ro avea ia ila ko wala vea ia mama mauri soifua e fai male sona mo tatou ia soifua pea kau kuanga foi ma o ela usavali e ele si mele kupu o le fia malo yor kanga kai dungor ioi o le fia malo e ele ska kai savali manga so ka vali ku wa e kau va inga ka fapenga mo ngela ukala e ele ska kai savali vo le awala ki nga vai pe kau mo nga poponga nga fefele vai tu lo po se omo po se se me lai le anga ya utafole awala tu lo nga alo mai la ya mga alo mai ko kongo le mo le awala I expected mga so ka vale e alo eser ka vale yes o lo titala noa to le reality o me tupu fa mo le fa pe o erenga le hai so o le awara kele la to repeat to myself o le awara tele it's for ka vale yes o le awara kele e mo ka vale dai o se awara kele mo ka sa vale o le upusa o harnga o le awara tele mo ta vale e ia au tafala la nga ya la nga fai le palangi ngai ma to New Zealand Australia America ma ko ngifa le fu a mata na fai sa mo la nga ya la nga fai me footpath afa pe fu fa fonga mai ia fio anga o le fia e ka o fi poro ke kier malo ma fa la ke lenga o wala wa ata usua tu loa ia footpath ai fo o fo ka fasira usua au mo ia o fo fa la so le Malia o ngai faile mea sao ngale mo ela fanga.
Ia la ele fia la, ma ele fia ma ele fo kau whaarilo ma ele au whai au wala. A o le kau sua aku luma whale whaakami ei lau whanau i awanga i ka soa mai kongorka. Tulo e vakurunganga whawhaingo fi walanga a kau kuku fo ile nganga fo ile le whawhaila unga renga ngana ma upu. Ma whaongawa o ngana whapenga e whenkainga e mangingo. Langor mele ye e mua nga e lifu whaarilo ai ngalo ya o e tua atu o nei me ua ko akele soifua maola wa mai mau. O le whaukuanga la ngamar ka longo fo ka ko porkalame fa mo le mole. Ioe. Ave le avanoa le ngor e wara kele ai e ro se wara savali ar kanga ka e wara tele mo ta vali. Ai fa o nga tafa ala. Ia po au ka fa e ke so ai ikua. O le upu mongi lava. O kere, I'm not an expert or engineer i mea kau awala ai i lo utari tonunga o le upu mongi lava. Anga le ainga i me o ka avali. E le ingi awala ka e whaia. E wha awala si maa sa vavali o ma fo ilele, kama fo ilele ngaka nga o kuro nga o a awa ma uvae e ufiai. Ai whapenga, anga le aingi mea ka o ka avali afi. E le aingi awala e whape e whaia. So, whaataua o le awala mor ka avali. Wa ole me fo ile le fai nga nga la vevea ku inga ngai av ka avali, la vevea ku inga ngai av ka avali. Ai se ka maiki. A sa vali. E peiari o lai awara sa vali fo ile le awara sima no o le awala ia mor ka avali. E o le wa vatu fo tuanga mor prokalami. Langa wa mali liu ka nga ka wa mau ai maftanga. Ioe. E ka kaulang ka ko sa mala ingar fa fika udi le. Wa kele for ka ko sa mala pisingi isi. Ka ko ka ngofi sa mala o le ar fo for melia. Ia fo tuanga na o kilo fo kongoa o ngar ngi kaimi. Wa se ya ko ya o ingar melia. O fele ku awala ke savali ai. Ia. Ar kele ar mele wa finga wa ipule a onga ma se sia onga ma fa ya onga. O le free wifi ma me fa penga. Wa kele nga finga wisi me fuilele. Ai koe to e o fa le mele. Sa va vali fa lau ka. O le fautuanga la le na e avatu mo tatou ia. Le si foi meu ke mai ka winga ila ula kui Samoa. Mai se langa le ka ke fa soor fa Afrika uri le kupu mai Samoa. Ai tupu foi o le mele o le fai o ka alonga fa ngau e ka fora o kele. Fiki e le polo ai va ile mo e an mor ka mai kiki le o ka vale. Ta sile na me wa tau fo ina na apo le fai nganu. Ma ka nga apo e li ma fai pule le mele. Awa nge ko fai nga alonga ka mai wa ta tau na fa nga le polo keki sua se malai la kapi. Ave ma se malai ka alo fai mangi paka ka fa o ka mai. Ia mamao e se mai mala tele. Por kuala lo nga le va tor prokalami. A o tua atu la o le man nei o le mele. O le alu or kama lea ko e ka uia i leo. O le alu or kama lea ko e ka uia i leo. O au lea na so aina si tama lea ko fiku kausanga. Lenga maliu. O ka o ke lola ukala. O te le fa pe tati fa fitaia ona o maliu li tangata. Ai se nganga o ke fa fikai wa e faia me sao. Whaafetai wa e whaia le mea sao. Awa e whiu e whialua i le ngai soifuanga. Ka ilo i le mamafa o mea si i e ke si i le aso maa ua venga ma mea ki whialua i maoe. I le mamafa o le nā a venga o lou le ka usa o le mea mongi. O oe na mafu ai na maliu si tangata. Ia. Upu mongi anga. E u whaiak. Ma ngai yo umaru sa o haru ka. Paua leo se fa la velave. Ka ilo inisi mau fa la velave. Correct me if I'm wrong. Ai a ko fa fo ila fa so ele maka upule fa la velave nga kupu vai kele. Le wa lua tau sanga. Le na mali wa isi tala vo fo ile nai vai tele. A ole nei tala vo e sau mai le fio anga o fenga. O mai le aso ele i maua. O le mai le aso ele i maua. Fesili le olo ma fau. Fa maka aise o so ngala fier ka kale. Fa maka aise Aise o so ngala fier la var ngi kanga. O le winga ngala o fesili le wa
toi whaafo ia tātou le. Koe whaafo ia kā kou I keise songa onga. Lau tango I tau vali mai ia keise songa onga fo I mata upu lea. O le maka upu le I le keise fo I le ana tangata vale ina I le fionga le minista o ngā luenga I tausanga watuana I atu. Luanga lau lewa ula kamu. Lau koe tu loua whanau o feoi ma pelenga. Ai ngā onga oko mai au keisi lea. O le mafu angalanga e kupu kongu e tupu le pō lea. Lai ma ke whainga ruenga mala uko I ngai pēsenga. Ai kupu mai uka I loko pā. O iai kongu akusa I was in the same area. E ngālanga o whaiaku le maka upu lea. Ina ua soe ka ngaka vale inga. O mai so mai le au soe. Ai ere mawhau ai longa a maua. Ai ngā lua lava. Na toe tau talari tangata. A koe kau kalari kakanga maua. Lono winga. Ele ia ko fo ngia ko sanga. Ko sanga umia fo ilele wifi na ia. A umia ele I. A ore case mua lava lea leka ke whai aku ai. E o mai lea so. E le I maua lava se kala. Po o singa kala, po o singa mori mau kau vāvala laka. E ai masesi. Mau te au lotu ma le uso skamikiki lenga mali o pumongia. Mau ke au loku malonga uso. Si atali I ai tu au. Tu au. Mau ke loku malonga uso. O kaime o ma ke whekau I masia kari ilea. O la ua le fisiti. Ua maua mai ali I se kala. O lea se tala la tamai. Kasi ar kala, le ai. Ai te rola u kala. O lai ai le story ale ainga. O lai ai le story ale ainga. Yeah. O lai ai le story, o lai ai masaro salonga, o lai ai ka ngaka lai lilifa. O lai fo ai ka ngaka lai kari kongu le ainga. O re ka ngaka le anga soa. Lai ai. Ai pau ale vaenga o le paso le esu ei. Koe hao lo wha maongi. Oe leang kupu ai. Oe leanga vaai iai. Oe leanga I kokongu ora ka avale leanga iai. Pe afa peko o rua, peko o koru po oi lava. Koe pāwanga o pise sol paso. Le whaakari ai. Onga wha maongia. E aranga o soi fuanga nei. E asa le whaiva ele asa le masalo. E asa le whaiva ele asa le masalo. Ia e mau kire o masaro salo hoi o la e masaro salo isi ainga. Ia. La e masaro salo a te tala noa la isi uso leo skama le. Le mo ke ngengi usi. Ia, e wha makala mai a I oe asiata. O le amo ke masaro salo iai o le fuo iai a wha maongianga o le awa iai fo I ngavili mai pai. Ia, tūlanga ngā whapengak. Ia ai ua makaukia lea makua makaukia. Pe e le o le mea ea wafua ai o na umi na le maunga ngana se sire mea lea onga e sa o ale masalonga o lea a fi ai se tangata po o ni tangata o loko koi ko kongu o prokiki. I'm just saying. Nga o se makenga. Whaamata anga whaapea o a fi ai ngi kangaka e le ai se o la tautulanga la walunga. Kulo, o le whape, e leise se vale lo mole tua au tō whinga ma kulanga lo ki whakuan. Vai whela o le la vele ngupua ngafi. Ia. Alua sia kamanga la vea ai alua. E le o se kanga, e le whape mai o se CEO, e le whape mai o se owner o se a, e le whape mai o se kangaka e yengi anga kupe, e le whape mai o se tangata porokiki, whaipule, mengiska, sui mengiska, pala. Whaamasingo, whonga whikalai, o a uma. Whatu le winga o la te tala i le maali o nei sui fuanga. Ai ele o le mea ea lea ua umi ai o ngā koso makausa ili le maka upu skamikiki dea. Ele ona o le mea ea o lai involve vai kama sao. Kama ie. E wala ngai sa o kala ide o mako o kalanga le au mai ngai.
Whamata ono o lai, yei ko kongu au la lafi le, it seems to have the money. E ka ofi ai informations. Matutongi, Kio aka unga nga elea, la kuseleng. Aka unga nga elea, soli. Mai se meo lewa umale. Whamaka le mea ngā lai whai. Soli. Mai se meo lewa umale sifuru whawhere ngā mai mua. Taku. Wā, vave fo isere, wā, me o whai ngase, kwa, o I kiki ha oe, ea, ni fo ila lor whai, ngau keki ea ku ia, vai. Ia, whamata ono ole nai a o hawhea a o ngō mapunga mai e irunga. Ia, ka kia kwa pe ngana vaenga. Ole, vaenga muri ole, tatou whaasoa. O te fia whaasoa la vai tūlanga ia wa, a vea wha mai rungo le social media le taimile nei. Patu ai le whaasoa at prokalami. A le lei maa ngai a le lei. Pea hango whaak. Pule skafu ngai le lalonga sa. Ua o mai tauina. Ua matua to ulu whaao tau tatu lo ulu whaafonga le tunu ulungo le social media. Le mea o le tangata ua sau ma whaailoa mai e o ai mata upu whaaloto I whale a ia malona a inga. Ua whai uma mai lungo le Facebook. Whako whapesa ukala. Elea iar mata pia le manaia. Ia fo ia oe e pule arka malo makua. Peitai. La ule o me fo ie le au kau whaleanga ia mai la tau ie. Le whai ale mea ia. Le ai. Vai asoran kia ngenga share mai stangata ia te au le video si tama. Hanga o whapeak. Pei hau te lopo Amerika po perkangi ia. Matua I tutulu a masai mai le ta mama fa ilo mai. Lona le fia ilona isiona alo te mai tai. E leila ya kia use ai wa halu wa ia ruai. Bo fa longo kuai. Wa sau wai ma mea e le ka kaunga sau wai. Ino. Wa o se ka maa. Kilo a o ia I lau whanau. Po o lea le makui ma le makui o lo le fia. E to tongo fo I malama. Upunga le aku. E koe kokongo fo I malama. Ai a whai kau ki oe wha makala le mea lea I kuspa ia walanga o le whai porkala me whai kau kuspa ia. E leai ma sesi e kango koe vavai e se longa rima wha mai walea o ngā lea. Kalanga le poskolo. E mo o mia e oe lo tino atoa. O lo kingo a koa. O oere ka maa, o lo ore kinga, malau whangau. O vai atu lau au mai lunga. O ai ai wha malai o I mea ele kaunga o iei, o karango o iei. Wa ai atu fo I ana nafi wa sau runga le video se tasi fo I o li. Pea lai ngaruenga wha vai kaimi, wa kangi kala mai, ma wha makala mai le wha aloko I whale. E vao ia malona tu o lua. O la ulea tu alalo fangu leanga o le matou faiva lea fa I porkalame ma kua o kafa io matou tele pule lo soifua ai au fo ine ngalo e tele a o le tangata I lo a o le la au ia manga kua le mele e le po pe sengu o le manga ngai o wingo ngai up ai ma we pe na mala mai wingo nei up e le po pea se nguu. Ioe, e le po pea. E le ngoko fo I se la o ku mauro wika. Se po lea le mea ua makua o onga mamakui. E ufi mea umailea. E alo whao kase mangai o ngi kala a. Kalangar kuspa ia re kala asia kai o se kala pro kala me tautai kalangar kuspa ia e ufi mea o mai le alofa io kere kanga ka wo mai faleanga mai e o ai ungari saur ka malo fai mai longo o runga fai la laule ngei la laule nga la laule a lunga o lalo o ma ngai masinga o toe u lima mai ua toe ulima mai ma toe fusi mai ma koe fai mai la pu nga aka ai kalo fai
ua pua ina i le ala, o le wingar ngā kala. E pō ngā i vau, ai lia inga i le ala, ua lia inga i le ala. Ua iloa mai ka ngā kare me ku ele ma ila. Ia, ioi. Ua iloa mai ka ngā kare me iai, ioi. Ua iloa. A fe o le ikua ngā vale, ia ua iloa mai lalo langi ele ma ila le ikua ngā vale. E taurua mai leo inga o lau tala. O le hao ngā e ke rua koe le iai. O le hao ngā e ke koe whai aku ai. I'm sorry. What's the point? Yeah. Le ala e vatu wha. Wha whautuanga. A e le fia iai. Awe ke ika ia hau. Ai ka ngoe kia ia weke. Iwe e le au ngala mo e a tono le nai le lei. Aua e te soifua i si soifuanga wha alau tangitangi. Iwe. E winga ngā la kakala. A e wha kokoa ngei ma e wha malaia lau wha ngau. Lo wama e wha malaia. E le ko iaiso uso wha pia. E le ko iaiso ukua finge wha pia. E o mailo woki e le ko iaiso ukua ngange wha pia. E o maile a malea e le ko iai. Ka fiolai. Ai a pasia e la lo ukua ngange. O lai fasi mai o e le si lalo le ulu. E halu lolo ukua ngange o ngoma se kua koe la vea ioi. E halu lolo uso. E halu lolo whangau. Ako ifo. O le winga o la tatala. Whao ngā le lei nei a vanoa. Whao ngā le lei nei a vangoa. O isi wo mai wa au mai e tamali anga o latou ainga tamali anga o no au whaingi ngalo ia uko. Ia e aulu ta whenga e se le futia vai singano. E a le unga e tausili e tinga inga i le tingi. E sa kia kuai ma le maa ave le fua. Wafo e ke sauro i lunga whai mai au kala whai mai au launga ma me uma. E loa mai kangaka ia ma ainga. O Samoa ainga uma. E ainga uma. Le alfo ili naya la yo no ule aua ule melea. O le tala pipi lungo poro kalame o ni au whaafita auli. E o ofo i ni au waafianga. E o ofo i ni mea na tutupu. E le kakaunga mai e vatu i lunga i mea whapedei. Aua kako ke kopi fua i paralangi. Aua kako ke kopi fua i paralangi le anga e mauai kupea. Iro, aisi ka ngaka i mea ngā leo mai expose mai lunga meo bahenga whapena. Aua kako ke kopi fua. Keiloa, le anga e paralangi never copy us. No, they won't waste time. Tala le mea le kopi fua i paralangi. Se me la kopi e fui ai. Wa uma nga wha upe nga inga, ma wha mea alo whainga, ma fōwa i fua inga mai e le tua. Ia, lo kako kofi. Tulou. Wa uma nga iai wha vai, lima ka ika ingai, ke risiango, ma le anganu. O wha kasi mea ngai lua. Ioi. O le winga lau lau tala. A e saunga ila e wha asoa mai, e fufua ko le wha ele lalo langiro wha afika audi. Mua, feo, e rame o ele alu e karango yo matua. Lua, ele o yengi o makua whaaleanganga. Ia, whasoa iai. Ia, ane mele iei ka konga nga kupu o le mea. Whasanga mara camera. Wa yengisi. Ia, whawela o iei tate whaalongo longo tua. Whamai, wa yengisi. Ko fia ngau maka mai. Avai tātou iei. Ia ngā saua, ia ngā waiei ngā e ko rua man efa. Sauro man masaa. Sauro. Ha mole. Uau Samoa. Kua lalorunga. Or whaasoaranga. Tā kia mea whaporukiki ma mea uma. Saungi whainga palo ka Samoa. Saungi whainga palo tā New Zealand la tau ia. Ai wo manatu. O le whaasoa lea e au ngā mo oi ma. Ka akia o whaafika auli. Ka akia lelei.
E ke rore me mali. Lenga fo e mafua na tupu mene. Ke le fa peka ki fai aku. O isi o kako. Wa kaule kuri vai fo i kakai e ave iwe. Wa kaule kuri vai fo i lele. Ko kuri le ku. Ona mele o ia ia nga uma nga kupu fa le lave mai. Ba ke fa live. Iya. Ya fa sanga ma fa mai. O fia ngisi nga ye. O makala ko nga o mai camera. O fia. Ya o le. O ma kwa ku mo le fia a lulo. Ya la o mo fa ye. La o mo fa ye. E ngoko le la ngoko masinga ko uru ma feku. Sa wai lo mar vai nga le. Ya na ona ufa pe nantu. Pe ya ona ufa poi li ai la matanga o fa so. Manatu wa yo manantu o fai por kalame. Le. Fai mo la e. Le. Fa pas. Au ke por fo ye. Ale wo fa yatu. O le tangata malona tupuanga. O le tangata malona fasino manga. O le tangata foi malona tamali anga. Awange i peile lua mafukanga, awange i peilo ainga o se ainga ke lua sava vali aku. Ai ua loa le leie le lalolangi. Kama i vae kau kumua. Mafua isia. O lou saufua au mai au faafika auli. Ka koule ngalu e faavaitaimi. A ua faale kongu mai le karimau ma le kapua inga ko olua. O pusa. A ua faale kongu mai. Ongo sai. Kakalo i lea kua. A whainga ka ngai ko omanga i le whaukua ngā sesi lava fo i lea vaku ia oi. Kuli vai i lea kua. A ngai le whainga o fia a leo kuwhaku. Ongo sai. Ongo sai langa o lea moku mare kaula. Ai o lo woso roa ma whaapea kuna o kama fo i lele. Pai kanga whaisau lai whalea ngai. Kanga pingi runga lai. O resi kanga kai whapea ngā. Pingi runga lai. O le mea maua ngā mea. O malea la fila si le nga so oi. Ia ai pei hei oi o le polo whaakava le polo foi tongi a kui o. Whaakava le mai i. Fiki a kui o polo kirikiki. O le whainga ngā lai whai kongi mai i Facebook. Ka mai i TikTok. Le lea i o le Instagram. Mai vai le whainga o whai. A le ngofo le lei. Ai o le puipuinga. O lou lava tamali anga. Ia o le fofonga o le whaafikauri o le whaukuanga nga o le whaafikauri mua kuri vai lea kua. Lua tala noe na iau matua. Vaku. Ioi. O ke karikongua. E a vaku e o makua se whaukuanga nga ile ia se makua e oa i se whangau ngi meleanga. A whaifo ua le maua po ua tu ua matua ona ua matua oti vala au le tua. A iau makua whaleanga nga. Ioi. A iau makua whaleanga nga. E alanga e whainkaa. E a kapaku. Lelo. O le prokalame le la nevanga la fia tau orunga le prokalame o le a uma toi tu ina tu le video le nei. Sairinga se le ni sia mantou nu. E a pito no umo sula isa tu paite le aso forai le nei mana tua. Sa o fa kangi aku lava le lava yaso. E a pean o fa yatu foi. O te le fa yatu ona oa. Kara le aposkolo. O ke le fa yaku onga oa. Ai o ke fa yaku onga o e alo lo fa ile tua. Le ala ufa yaku whapea. O te lea ungangi ma o aisi atu. O nei te au mai e te au. Ai ingi o alofa ili whai porkalame. Alofa ili tausala online asi o mātou pitonu. Mo sulam pitonu uisa tupa itea. E whai ai lea so whareile nei. O ke malanga kai au i Samoa. Ia a wafo ili tāpena ina o le wha moe. O ke iai Samoa. Ia o te fisosoani ili whonga ina mai o le wha moe. Ia o ele ke whaikala leanga mea ia urunga o prokalame. O fo ile ke lea o fo ile ke lea au kala ma e whaasea. O fo ile te fia ma e tau muri nei prokalame. Ia, alo whātu wha moe. Lea i lunga uma o le tātou video leo le atu inatu. Ia le whaalau i loa, ai mese fo o details. Now, o leisi vaenga tāu o lena whailo mai e le pulisili o le Pacific 40 ma le tālofa voucher. E mawhai ona e tutongi ina lo ma au e whaonga ina ile o nanga le Pacific 40 ma le tālofa voucher. Na ona e alu la velunga o lato website, le mea fo ile shopping. Ona e scroll le na ilalo, ma e sa ilia ai le satu paitea tau sala online.
you will see it. Ngā o kiliki ia. Ia lai a mata tu loa vouchers fo ilele se lau tala. Kupe Samoa, se lau lua se lau wha solo lava. Kango le so soani a duai. Mo le fausi eina, ia o se hall tele tapu vai tasi ei fofuanga si o mātou nu. Sa tu paitea. Le whakua waisi a kua le whapea. Ioi, ke rea laku ki whaka amironge o sua ngā kupi. A le ua o whaatala uladu ma varvarusia o le whau. So o lofa fo i fua, o te talo atu fo i tama whanau uma le neifio anga. O satu paitea o le ainga. A siata na whalefa i eitu mua. O le vai tima le vai malai o nā whanua. Susu le ainga o Samoa le oi na mua i tofinga. Tavu i mga su. A vivio alo le lilo mai yamva o tui maseve ma whaana nā o tama o le mo'omonga. Ea a vivio fo i tapa au whanua. Ea wa fo i sa valo mua. Ma le swafa o le whau o tea. Ea o le pola pui puinga wa oe le ala taua. No fo a pule le matua fia. Ea e mai se fo i le tapa au le whano. Alo maia, o fea lava le tawhare ke lope o le te iai. A lofa atu le wha moe moe o le tātou nuu, o le tātou pito nuu. A whape fo e te mafuta mai o e te saure pito nuu o vai ngā masatu fia. Ia, o le aziata e mai vai ngā. A leo te whaatala ulatu, tātou langolango sua. Tau te uso i le whai. Hualu ngā ulu manua. Ia upu fo e masani ai. A e loa uisi ule pau te ilo fo i oitonga mau. A kongo le wa amata mea pitono u. Ia e wha solo a wawa ngā masatu fia mo le anga i luma. Ia o le ngalo le wha moe moe le tātou pitono u le aso wharaile o la waka kala le kaiminga i le account. A li imwhai pule o pitono uma mo sula. E a maka kulonga la fuai sau se rengi. O lae iei le komiti la tau te wha mau mawina. Ia ona wha manusina mai lea ma o tō lau lauina mai. Ma moli moli atu. Ia lou wha ilo atu. Ia le tūlanga fo i o lou ma au ke whailoa ma momoli e tūlava. E o le awhasara lau tū sao fo i la unanga le Bluwave TV. E mai se fo i o le malo live stream media. Mai lau whanua o Samoa i sio tātou nuu sa tupaitea. Ia, suli ma whio i tāma whanau. Pelenga ma mae ma tau te maluai. Tau tuana. Ia le wha moe moe sio tātou pido. Ia tau ulunga le programe le levanga la whiawhitatu whila i Samoa le sio tā. Mai se update mo utou. E mai se fo, niso tala o mai Samoa e le aso a tae aho i le fiafi li tātou poroklame, a e mai le lei fiafi e a tau walunga le poroklame u tia lofa tele mo o tofa mangaro sena manga o le tau tamali. Lafo i fo ngā va tele. Ia, au au na le ne sia ta fre maru pio voriko tau walunga le poroklame, le la atu inatu. Sa i nga se le ni le pori tau sala fasa launga, tau sala online le mātou pitonu, tātou feiloai. Le lofa o le tua, so i fua ma imanuia. Lea kau ko ia I Valepa ma suluau I whakapola pa ia ma sao Samoa o oe o lea kungu kofia. Iou ma malu kaulangi whaale angangu. O pa ia apo nga ka whaale malo. Ai makua le ku'u iou sa whaale kala le nei a wā ainga ngai le ike ale malama. Ai moa ioko mākou kaia le koa kawai e peio le whikalainga I le fioanga o le ka oko lima. Ngā mo mo'o iai le kapaau o le ala kaua.
Ma o mākou whaakulou i le ngofo i o i ku malai o Samoa uma e pei o le kala i le kongi arunga ngāri. A wai whainga kā o oe o le au mamala. E ke sāwhia o le whai oa a wā o oe o le oloa, o le penginga, o oe fo'i o le pale ma le asoa. Ai mapuangela ia i lou ko mau ma lou ko ofikalai, ma la lafo lou kaulai manolo Samoa le ankungu pele. Ai sei whailo le kangi a lao a le kama sa kau whanganga i le ala kaua, ma kau kingo le solo a le kamaloa salawhai. E kusa ai o se ko wha nga au whau ma le susunga wheliuli wai a le paia i ainga makapa au. Au se wha au kanga i le ngofo a wharu polu o sio maa kongu pele, o piko ngu ma mosula i sa kupaikea. O le paia lava lea awa le susu o le ainga o Samoa le oinga mua i kofinga. A fiole alo le lilo mayamba makapa au. Ma le ngofo i ku ainga ia ki oe le ala kaua. Kulonga oe a siaka o le vai malai o ngā whangua nga e kausi makele. E mā kou ke pala au whaaro alo kuai i lupe whalele, ma kama whangau umalava. Pa peo mā kou paolo ma ngafa kaukupu. Ma ngafa siri ilangi e manuai le ngai nguu o sa kupaikea i Samoa ma le lalangi ako. Ai maisi o pele ma paanga le ngai nguu mā kou ke kiwai. Ua kangi si ai la ulu o se vaa i ngofo. Ma momo ai whaalupe o ngau maki mo mesini. E ala lea i le fia fausia inga o se mā kou holo. E kapu vai kasi uma i ai wha moe moe nga whaia le pa ia o le fioanga i piko ngu ma mosula i saku paikea. O lea wha kau i ngā i la mā kou wha moe moe sa iri se lengi. Po ore kau sala online, i le aso wharaile, whao au kuso lua afe lua se furu markolu i le afiaka. E mā kou ke valu sia ia au le whauhangana. Ma whaololo ma au i sau alofa sa saafua e pei o le kala ia whiki mau kolonga. E ala i sau foai ma sau alofa kulai i la mako whamoe moe. O afionga ke riso e sili lava le manguia o le foai ngai lo le ngaki kalia. E po o lea lava se lengi e ki a aoinga i le aso Samoa. E mako ke karisapaya whakua ele ma le loko whaakai. O upu kau mawaya ngā whangua i a kupai ma kau iri le ala taua. Alua maua ao ma pāpā o le kaua. Ia sungu i le ala whale whai malua so kanga i a inga uma o Samoa. E whaamoe moe o le a kako umirikingo ma mulu au foe whaakasia i le aso wa kupoinga. A wā le whaamoe moe sa iri se lengi po le kausala online. Asio mako ngupele o piko ngu ma mosula i saku pakia. Whaafikai Samoa le kiki whaikama. Whaafikai le anga lelei. O lau pulele. E whale whaia te oe o tumua. O te whatu saina o le nei tai au sili. O le tai au tupa i matau ili. Nasunu ia. O le nei whamoe moe o loo tatana le la hoi nā tō sau ke sosoane i Samoa. Mai so o se atunu o le lalo langi. E whaonga i so o se pole tupe ma so o se au nanga la whatupe i Samoa. E pei o le Western Union, Pacific Easy Money Transfer, MoneyGram, ma isi lava au nanga. Pau lava o lea ia sao ma malino le leile ingo o le receiver. O le tangata e talaina le seleni. O lea e tatalo tuai whaamole mole e la fo uma i le ingo lea. Ali i ma whai pule o pito no u ma mosula. Ma le numero o le tusi tupe pole account number o le lua o Tasi Lima lua o iva. Ba o le whaasara lau tu sao lava i lunga o ala te whaasara lau o le Bluwave TV. Tasi ma le malo studio live le nei wha moe. Ai o le amatua whaapia fia oe e le whairi lau i loa mai le motu tele i sala whai. Le best lava i Samoa, the one and only, le Pacific Love Band. Ai mo nisi lava o whaamutalanga mo le nei wha moe. E mawhai ono e visota i numero nei. O le fitu lua ono, lima tolu ono, fitu lima lua whaiva lua tasi. Fitu lua whavalu tolu. O le fitu lua iva o tasi ono. Asia tu Samoa leo it's about whaapele ala taua. Ia mako ke mangaku lava. Ole a kalisa paia ma le loko whaakai. So mako kamu whaiaku.
e o whapea leo se kala, whamanguia ke le o kou, whaakai foi lo kou maagu, e ui lawa ingai le i o kai au, e a maka inga lafo mai, a lea lawa o mako maukingoa, ke o le a kele, o le a mako a sa uma le ola lau whakautainga, ia, whamanguia le atua, whamanguia foi le atua ka kou, whamanguia le ngai a piafi mare whaaloalo. Ka upesi. Malia e malie, le tautai A'e pese, malaia malie, le mana sisi wa whaamava e ua whaai ula upese, le mana sisi wa whaamava e ua whaai ula upese.